گرامی، نشین نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتان می‌نماییم. در استودیو نرگس شریف زاده. در شهر دوشنبه بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی آزمون‌های شهری محله بهترین و کوچه بهترین گذرانده می‌شوند. آزمون‌های مذکور سالهای 2019، 2020، 2021 برگزار شده. همه ساله در عرفه تجلیل جشن استقلالیت دولتی جانباز کرده می‌شوند. هدف از برگزار کردن این آزمون‌ها باز هم آباد و زیبا گردیدن و رشد یافتن شهرک و محله‌های شهر دوشنبه محسوب می‌یابد. ادامه اخبار. در ناحیه میر سعید علی حمدانی با سهمی صاحبکاران محلی 8 انشاءات نوی تعییناتشان گوناگون از جمله 2 کارخانه استحصالی، 2 میدانچه و 1 تالار ورزشی، 3 انشاءات خدمترسانی عبارت از کاشانه حسن، سرتراشخانه، داروخانه، گوشه فروش محصولات کشاورزی و نقطه‌های خدمترسانی تکنیکی مورد استفاده قرار داده شد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در جماعت دهات پنجاب ناحیه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان برای تشکیل جایهای نوی کاری و رشد استحصالات در دایره تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور کارخانه جمعیت دارای مساحتش محدود پنجاب حمدانی مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور از جانب صاحبکار محلی محمد جان سیف‌الدین بنیاد گردیده اقتدار استحصالی آن در یک روز 400 تن قم و شغل را تشکیل می‌دهد. در کارخانه جمعیت دارای مساحتش محدود پنجاب حمدانی عین حال 10 نفر ساکنان دهات به جای کاری دائمی تامین گردیده. طوری تاکید شد در حدود جماعت دهات پنجاب ناحیه حمدانی در دوام 2 سال اخیر این پنجمین کارخانه استحصال مسائل ساختمانی است که از طرف صاحبکاران محلی بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می شود. چون یک انشاءات نوی استحصالی برای قبول و کارکرد میوه با تشکیل 8 جای نوی کاری در جماعت دهات چوبک ناحیه نیز به استفاده داده شد. به اندیشه مسئولین تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه باید با 3 عدد این گونه کارخانه‌های خرد کارکرد میوه بنیاد و به استفاده داده شود. در دایره وسعت چنین کارهای آبادانی در دهه تگناب جماعت دهات دشتیگلو 2 انشاءات صاحبکاری به استفاده داده شد. مرکز خدمترسانی در دهه تگناب عبارت از کاشانه حسن، مغازه فروش قسم‌های احتیاطی، نقطه شستشوی نقلیات و دیگر خدمترسانی تکنیکی از جانب صاحبکار محلی فرهاد پیروف بنیاد شده. در آن 15 نفر ساکنان دهات به جای کاری تامین گردیدند. با مقصد عمومی گشتن ورزش در میان نوجوانان و جوانان و ترغیب طرز حیات سالم، صاحبکار مذکور اقدام گرفته است که در شفت مرکز خدمترسانی یک میدانچه ورزشی ساخته به استفاده دهد. انشاءات صاحبکاری دهه دشتیگلو باشد از داروخانه، مغازه خوراکواری، جای تعمیر و شستشوی نقلیات عبارت بوده. در آن 8 نفر ساکنان دهات به جای کاری دائمی فرا گرفته می شود. در دهه مهنت آباد ناحیه باشد یک انشاءات صاحبکاری و نقطه فروش محصولات کشاورزی به استفاده داده شد که در آن منبع اهل زحمت امکان دارند محصول مهنت خویش را با نرخ‌های دسترس به فروش پیشنهاد نمایند. با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان بعد تعمیر اساسی تالار ورزشی مکتب تحصیلات عمومی رقم 54 و در نزد مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 14 2 میدانچه ورزشی برای بازی‌های فوتبال، والیبال و بسکتبال مورد استفاده قرار داده شد که انشاءات ذکر شده با سهم صاحبکاران و ختم کردگان مکتب‌های مذکور تعمیر و نوسازی و بنیاد گردیده است. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری ادامه دارد. در ناحیه قبادیان در اساس نقشه دوامی 3 سال آینده باید 101 انشاءات تعییناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده شوند. گزارش همکاران ما. استقبال از جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی اصلا دستور و دورنمایی است که در پرتو عملهای سازنده مردم صاحب درک وطن آباد میکنند. همین گونه عملهای سازنده آبادگرایی چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در ناحیه قبادیان نیز روی دست گرفته شده تا تجلیل جشن 30 سالگرد استقلالیت وطن 101 انشاءات تعییناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده میشوند. باید گفت که تا امروز 46 عدد انشاءات تعییناتشان گوناگون از جانب صاحبکاران و دیگر شخصان علاهیده بنیاد گردیده مورد بهره برداری قرار یافتند. ساختمان این انشاءات از مسائل خود محلی استفاده برده شده، اصلا از کنسترکسیون و بتون و اینچنین از متریال های ساختمانی پلاستیکی نیز اینچنین استفاده برده شده است. با سطح بلند با طلبات تمام معماری و شهرسازی ساخته شده است. مورد ذکر است که در همین روز بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دوردست‌ترین دهه زرکمر جماعت دهات زرکمر ناحیه قبادیان مغازه خوراکواری از جانب صاحبکار زن سفرگل توردیه و ساخته به استفاده داده شد. در جماعت دهات به نام اتقرا نظرف باشد 4 انشاءات از جمله فیلیال امانت بانک، تالار لباس‌های عروسی و کاشانه حسن، در دهه قبله داروخانه، در دهه چپری سیخ دوزندگی، در دهه باشقلعه و در جماعت
деҳотӣ ба номи Носири Хусрав деҳаи Қиёт толори варзишӣ барои дӯстдорони варзиш мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. боварии комил дорем ки ин иқдомҳо дар оянда низ вусъат тоза пайдо намуда то ҷашни 30-солагии истиқлолият ки яке аз бузургтарин саҳифаҳо дар таърихи халқи тоҷик ба ҳисоб меравад, меҳнати софдилона намуда иқдомҳои дар пешистодаро амалӣ менамоянд. ҳамчунин дар ин рӯз бо иштироки масъулин ва меҳмонон дар деҳаи Қизилтоҷикистон пули мошингузар мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфт ки ин мушкилоти аҳолии деҳаро осон намуд. 1800 нафақахӯр буд ва онҳо маҷбур мешуданд ки то ноҳия раванд, ҳоло бошад ҳамаи чиз дар ҳаминҷа интиқол кардан мешавад ва мо бисёр хурсандем. дар маркази шаҳраки ноҳия бошад аз ҷониби соҳибкори дигар як маркази хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуд. бояд гуфт ки ба муносибати ифтитоҳи 8 адад иншооти ҷашнӣ ҳамчунин дар назди майдони қасри фарҳанги ноҳия бахшида ба солҳои рушди деҳот, сеёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ намоиши ҳунарҳои миллии занону духтарони чирадаст ба намоиш гузошта шуд. дар толори маҷлисӣ ҳамчун рамзи эҳтиром ба як қатор соҳибкорону нафарони ободгаро ки дар пешрафти диёри хеш саҳм гирифтаанд аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ бо сипоснoma қадршиносӣ карда шуданд. таъсису фаъолияти корхонаҳои нави саноатӣ дар самти соҳаҳои нав ба монанди коркарди ашёи хом бо ворид намудани технологияи муосир ва истеҳсоли маҳсулоти нави воридивазкунандаву содиротӣ дар иҷрои ҳадафи 4 милли саноаткунонӣ бо суръати мамлакат заминаи мусоидро фароҳам месозад. дар ҳамин замина дар ноҳияи Спитамен 2 корхонаи нави саноатӣ ба фаъолият оғоз намуд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баҳри расидан ба ҳадафи 4 милли саноати кунонӣ бо суръати кишвар зиёда аз 300 корхонаyu коргоҳҳои саноатӣ бо таъсиси беш аз 9000 ҷойи корӣ сохта мешаванд. корхонаи коркарди металл ва истеҳсоли маҳсулоти металлӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Норд Азия Металл дар ноҳияи Спитамен дар таъмини бозори дохилӣ бо қубурҳо ва профилҳои металлӣ истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ муваффақ гардидааст ки дар маҷмӯъ истеҳсоли 60,000 тонна маснуоти металлиро ташкил медиҳад. муассиси корхона соҳибкори ватанӣ Мазбут Бойҷонов ва гурӯҳи соҳибкорону мутахассисон бо равона намудани 8 миллион сомонӣ сармояи мустақим коргоҳи нав истеҳсоли бомпӯшҳои металлиро ба кор омода намуданд. пешвои миллат ба мо соҳибкорон супориш дода буданд ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хаттои нави истеҳсолӣ ворид карда шуда ҳарчи бисёртар ҷойҳои кори нав таъсис дода шавад. хати нави истеҳсоли бомпӯшҳои металлиро ҷорӣ кардем. ин технология пешрафтаи ҷаҳонӣ аст. истеҳсоли маҳсулоти нав бомпӯшҳои металлӣ дар хати технологияи аврупоӣ амалӣ мешавад ки кори он пурра автоматӣ дар асоси технологияи компютерист ва дар Осиёи марказӣ ин технология бори нахуст ҷорӣ гардидааст. ин намуди масолиҳи бинокорӣ қаблан пурра аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд. ҳаҷми истеҳсол имкон медиҳад ки талаботи бозори дохилӣ бо ин намуди масолиҳи бинокорӣ пурра таъмин шавад. яъне маҳсулоти корхона воридот ивазкунанда аст. бино ба сифату таркиб бомпӯшҳои металлӣ ба зангзанӣ тобовар буда муҳлати истифодаашон 50 сол пешбинӣ шудааст. ин маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон ҷавобгӯи стандартҳои ҷаҳонист. тибқи шартномаҳои ҳамкорӣ харидори асосии ширкатҳои соҳибкории ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошанд. корхона дар баробари ҷорӣ намудани технологияи пешрафтаву ба роҳ мондани маҳсулоти воридотивазкунанда дар ҳалли масоили иҷтимоӣ дар ғанӣ намудани буҷети давлатӣ таъсиси ҷойҳои нави корӣ саҳмгузорӣ менамояд. соҳибкорон Идрисхоҷа Ваҳобов, Малик Қаюмов дар ҳамкорӣ бо ширкати давлати Аморатҳои Муттаҳидаи Араб Safis International содироти меваи хушкро аз кишвар ба давлатҳои Туркия, Германия ва Арабистони Саудӣ ба роҳ монданд ва дар ин давраи соли равон беш аз 60 тонна маҳсулот аз мева ба бозорҳои ин давлатҳо равона карданд. бино ба шартномаи ҳамкорӣ ва талаботи бозори ҷаҳонӣ соҳибкорон истеҳсоли маҳсулоти нав мағзи донаки зардолиро дар банду басти ҷавобгӯи стандарти ҷаҳонӣ ба роҳ мемонанд. бо ин мақсад дар корхонаи Зуҳал ва компания бо равона намудани 600,000 сомонӣ таҷҳизоти нави технологияи коркарду банду басти мағзи донаки зардолу ворид, васлунасб ва ба фаъолият оғоз кард. навъҳои мағзи зардолу бо тамғаи Асил Фудс истеҳсол маҳсулоти корхонаи тозатаъсис пурра ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. соли равон дар Тоҷикистон тибқи нақша дар майдони беш аз 82,000 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ гузаронида мешавад. то имрӯз кишоварзони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар майдони 35,855 гектар кишти такрориро анҷом доданд ки 44% дурнаморо ташкил медиҳад. шарҳи Зоҳир Шоитағои Мурод.
аз рӯи маълумот феълан дар баъзе шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷамъоварии ғала ва дигар намуди зироатҳо анҷом меёбанд ва олимони институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзӣ ба деҳқонон гузарониндани кишти такрории зироатҳои ғалладонагӣ аз ҷумла ҷуворимакка барои дон, шолӣ ва дигар донагиҳоро тавсия медиҳанд. айни ҳол дар ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ кишти ғалладонагиҳо рафта истодааст ва бо деҳқонон мо тавсия медиҳем ки ҳарчи тезтар он заминҳое ки обашон доимӣ ҳастанд дар рои ғаларо ба анҷом расонида кишти такрориро оғоз намоянд. ба кишти такрорӣ он зироатҳое ки мо кишт меномем ҷуворимакка барои силос, зироатҳои лӯбиёгӣ аз он ҷумла мош, лӯбиёи сафедаки маҳаллӣ, соя ва чормағзи заминӣ ва дигар зироатҳои садоватӣ кишт намудан лозим аст. яке аз зироатҳои афзаланок дар кишти такрории ҷуворимакка мебошад ки майдони ҳамасолаи ин зироат бар 16 000 зудтар ҳасол кишт карда мешавад. дар инҷо маҳорату ҳам маданияти заминдорӣ бояд ки ҳис карда шавад. масъулияти ҳам заминдор бояд баланд бошад ки аз замин бояд ки на камтар дистия ҳосил гирад. то имрӯз дар мамлакат дар майдони 35855 гектар кишти такрорӣ гузаронида шуд ки аз ин шумора 14443 гектар дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 33112 гектар дар вилояти Хатлон ва дар вилояти Суғд бошад, 1300 гектарро ташкил медиҳад. давраи аввали ғизодиҳӣ пахта омода қарор дорад. барои ҳосили баланд гирифтани ҳосили пахта деҳқонон бояд қатори байни кор карда шавад, мисол агротехника истифода бурда шавад, нури азоти фосфори калиро гузаронда шавад. барои нагирифтани накам аз 35 сентин ҳосили дилхоҳ мусоидат менамояд. ҳадафи стратегии дигар ки ба таъсиси ҷойҳои корӣ ва афзунгардонидани иқтидори содиротии кишвар таъсири бевосита мерасонад, ҳифзи амнияти озуқаворӣ тавассути рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад. кишоварзони мамлакат баҳри амалишавии ин ҳадаф талош менамоянд то заминро самаранок истифода баранд ва истеҳсоли маҳсулоти ватаниро баробари дар бозорҳои мамлакат таъмин намудан, ҳамзамон ба хориҷи мамлакат содирот намоянд. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон идома дорад. ин озмун дар ноҳияи Ишкошим низ бо ҷолибияти хоса баргузор шуд. гузориши ҳамкорони мо. иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман барои адолат Мастоншоева ки дорои истеъдоди волои сарояндагӣ мебошад, даричаи нави худинкишофиро боз намуд. дунёи имрӯзаро дунёи лаёқатгаро мегӯянд ва ман ба сохушнудам ки дар ин озмун иштирок намуда маҳорату лаёқати худро санҷидаам ва минбаъд истеъдоди хешро сайқал хоҳам дод, гуфт Номбурда. вақте ки ман аз таъсис ёфтани ин озмун хабардор шудам, خواستم که با این آزمون نام خود رو پیشکش نمایم. ҳай маҳорати худро санҷида ман акнун иштирок мекунам. Адолат Мастоншоева яке аз он истеъдодҳоест ки тавонист тавассути озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман худро муаррифӣ намояд ва на танҳо ин бону. Хуррамшоҳи Саломатшоҳ ки омӯзгор аст, низ аз баргузории чунин озмун изҳори хушнудӣ намуд. Ном бурда қайд кард ки озмун ҳадафмандона ташкил шудааст ва ба даҳҳо ҷавонони боистеъдод болопар бахшид. Бояд гуфт ки барномаи ҳаваскорони санъати ноҳияи Ишкошим дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман басу ҷолиб буд. Шоирон, ровиён, оҳангсозон, сарояндагон, навозандагон бо мавзӯъҳои васфи ватан ва тараннуми зебодиёр баромад намуданд. Обайдуллои ва соҳиба ки ҳанӯз толиб илм аст, аз баргузории чунин озмун изҳори хушнудӣ кард. ӯ бори нахуст дар чунин озмун иштирок менамояд ва қайд намуд ки дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман илҳоми хоса гирифтааст. аз пазирои тамошобинон фараҳманд ва аз баҳогузории ҳакамон болида хотир гардида беду дилагӣ интихоби касб намудааст. ӯ бояд сарояндаи хуб бишавад ва дар сурудаҳои худ танҳо ватану сарзамини паҳновари аҷдодиро васф намояд. дар ин барнома ҳам баромадҳои озмунӣ ва ҳам ғайриозмунӣ манзур гардиданд. иштирокдорон соҳиби ифтихорнома ва ғолибон ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.